Okay, we share Mr. Isaac Ba. Now what is a men and a commodity for SDFO. One summer, what the about 2 years saying, I feel about no. What's the one to? If it's a S memenda, memory dance you one homeda. One cover be the answer one sorry. Nothing one year one church, Nanko one befie. In Timpay for the Ababe Tugua. Nanson is say minute, Mr. Barker say, one Jawama individual, a certain standard. Or say 1 2 abano, as the memenda for 1 2 abano. Nancy say a individual preferences. And crown one so near one so a person why ye. Send a year, Mr. Badi will jar to me also on over 2 abano. Obekwa kojina line. No we send him pay for body obegwang. If he say and yen say ya wape odo or tie sa and she say neti. Abuja enti na and also a home como na me deba about besumono. Yen go back to yen dollar in semia na abuja me go so make am ho asemi. Enti sa sike ya wade ba manyi mu a one sesa na wotimi use scan di bookie hotels wotimi use one sike what if you want chrome e di access niam bebre ka una dollar ne conform but if one kan kwara ni kirem if you say young day yakopa obi di age yesesa yan sika na ansa na yakwa akope na den ti na obi bedu o man Ghana ha dia onu ne sika odi afini chrome di aba no on sesa enko sidimu ansa na watimi asese nieme wo manga wa person asese itu wo ma eti asese enkopim se dollar no betum aye stable enkopim se dollar no betum agina ho no se say de nyade a mekosuru bio se di na hode ngina ho nde ene afi yen hwanim se fuo no wo betum akopim time a e wo so wotum na wonya nyaaye na enne minim enkomo a ekoso because dano mini driver fokasai won ani bra na abere so wo wete untesu kokko de akira abanyi ebisa abanyi nwene won ho oni won ka asema oni so ni opa na oye no enti won so anka kwambia so ene day 22nd of July 2024 wo beto won ahyenjadim na afenka ba na ngusampa won so won ho hia na eya onwene won ho kakra na kakra ya to fuel mu kakra ya de 4% kakra ya de 3% kakra ya de 5% na wogusu a wotua sesika yi ewo filling station the various filling stations are the same fare wogen enrian wogusu a woje itema adraba fo ene be de pe nei won ajam wo se nyade a wo beto transport fares ni bio enti na ensema abusha ene ewo honso bi no no ye to me wie last alayaka telecom aka ECG aka sugar factory aka made in Ghana goods na ya de China bo ho o man na Japan dem pay ni fu bi de chele kwa ye wo gold ye wo diamond and silver ni nyinara ayekwa fango na ye tu wo man ni mo hye ayekwa tete kwashi me ma wo dem refedie the founder of cocoa in Ghana munyu mabana mo ye ne ayaka ye mo pese munyu no enu na munyi niamo pesa moteno enu na masugushi niamo pesa mungu enu na munyi niamo pesa moteno enu na masugushi yensho yebe una say yensho yebe una say ye freedom be ya brada me ya tradam we ye freedom ni bradam aya wo no kwasida inti wuta me atumuda opete so nya nam kese anko bewe na so be rosu no wi no keka wo awon nese inti munya ya numja se wo so makwase yese onko manta maboya na wakum no te wo yira enyina mre twitwa agrada re bubo mu ntakrabua ben na otu meri bi saw yi ma sado wa be yi ya tinya na nyo se bo anim mu se bo ye de mu betumi ye de mu twa ya nu so ko na no ye de ngarasa na odi anim
benkum ni nifa mebo wo bang obrebe nyina kunim dia botiri be kofie asam no kware ye befe ye fa na ye disie asahare chate se mo hwa no mafa man pese ya oye duma den na ye hwa no okwo ho bono se ya mo pese mu nu enu na mu yi ni am pese motenu enu na masugusi ni am pese mu nu enu na mu yi ni am pese motenu enu na masugusi yensho ye be una say yebe una say yensho yebe una say yebe una say you Okuma in the room. Free man them any guy Okuma in the room. Okuyapiman, any guy Niamo Pasamotino and Namasugusi Yensho Yebe una say Yensho Yebe una say Francis say ya bonting no nim say ni dua ho funtu asa mata twene man ho abasem rasta bie na no kasem papa we say where the attempt from Gold Coast to Ghana still ye ni mana ya ja one person where the economy oh why Ghana osaje for Dr. Kwame Nkrumah me ma dem refedie unyuma pa na we na ka ye to me wie rasta la yaka telecom aka ECG aka sugar factory naka made in Ghana goods na ya de China bo ho kwa o man na Japan dem pay ni fu bi de chele kwa ye wo gold ye wo diamond and silver ni nara ayekwa famona yetu wo men ni mo share ayekwa tata kwashi me ma wo dem refedie the founder of cocoa in Ghana munyuma bana mo ya na ayaka ya mo pese mu no enu na mu yi ni am pese mo tenu enu na masugusi ni am pese mu no enu na mu yi ni am pese mo tenu enu na masugusi Okumanda uru Okuyapiman any guy yebe una say Yensho yebe una say yebe una ye fridi me be ya bradam we ye fridi ni bradam aye wo no kwasida inti wuta mi atumuda opete so nya nam kese anko bewe na so be rosu no wi no keka wo awon nese inti munya ya numja se wo so makwase yese onko manta maboya na wafum no te wo yira enyina mre twitwa agrada re bubo mu ntakrabua ben na otu meri bi saw yi masado wa be yi ya tinya na nyo se bo anim mu se bo ye de mu betumi ye de mu twa ya nu soko na no ye de ngarasa na odi anim benkum ni nifa mebo wo bang obrebe nyina kunim dia botiri be kofie asam no kware ye befe ye fa na ye disie asahare chate se mo hwa no mafa man pese ya oye duma den na ye hwa no okwo ho bono se ya mo pese mu no enu na mu yi ni am pese motenu enu na masugusi ni am pese mu no enu na mu yi ni am pese motenu enu na masugusi yensho yebe una say yebe una say Yensho yebe una say you DF music frami defe see defe you are not the fire who what we am rather is I am out to me or me mu be ya brabo be ye nenupe no ma ya kwabe ye bie ya pro nyama ya kwabe papa wo sikanso ni meji hia o okoje sikya na wa bra ye mponyo no amemu oboni asikonto bohini ye hu fitempo a ye se kokko ona wo be kasem no ya hye won funu mu ma timamufu na ye pray dola bako. Okay, we shall sabri ye be ko eye ahamane so na ye ne Pauli akwa oye chairman eye Concerned Drivers Association na fe sensema to gwan omo ntremo Pauli ye ma kwa ba de Okuma Radio 97.1 Ekropon Kwapem. Mejo sunemu onyu de obo ba kuma bi wa ka be me de Pauli me de best no emri ninji enyu ne de tu Pauli me de best no why
Me ba kitikiti me di atu speaker ubo no sa. Ama mo pon na ma nyina ko shi ngure mo masa. Pauli ya asemo. Ne wo mu ni se. Sama mo boni de free and so ntimi ntra o men. Ade a ye pe ya. Ye be nu ye ho. Onyankopon no fa nche ne se. E be sana ma MPP amanta ko na so. Masa adaba fo ni apreto. Nenye ne kwa ye ne yiri mu nyina ni abre. Nenye kwa ye ne man mu nyina adaba fo de wi be se 82, 85 to 90%. I'm telling you. Pauli, last week minimum di nkomo mo ma me tia say moto mo ahye moto mo transport fares mo 15%. And nay release ababontin say drivers match science me assign dey na si bo enchiremu kakra. Dolphin na ekosoro ba fo ma ebetum. Na that day no ye shia no. Yene papa mu ko shia ye papa mu pita shia no. Na wo mo prese ye nya bakre. Ba na wo mu nya minister no. Actually no mo ka chen so mo nya minister na on tiapo. Nti wa tuni pa mo ma ko hwe no. Nti wo mo pa ele chew. Yina yen ka mo mi nya bakre na no to ne ne shia. Na ne deputy mi no so no. Emi se wo ni o mai mo ya. O mo kan no. Enam se obakọ ko hu dance ni we eti en consensus ye ko le kushia no odi tiere nto wuli ni samo e ba no chom ni amu kan mu disafo se samo kan ba ti na mu fonso kase ya juro mu kakra uni samo ba me yale o ko fe ba ni awu mu bestanu enti me pa mu cho mu ko e da bra da na ku da e bi to na ma ha sanem na ye nyina ye hia ye ne ye papa mu jitia ti funshia na yina yenshia ni work is na mo percentage ne kare no kure eduru ana enru eboro ana elu tamne se yetuma ni nyina ye dia adwene ba kwa ba na tinia yi wuli misra musa ne troman se ya ko ene ye kusitira be bi gira dia enka kwase ne nsa ne chi ne mo ye ko ho na on ye kasa ye no na se di statement ba monte Nemum na yano so na abani obi bought from the go na so ka say first window up to 7 September. One be sa to petrol no bio. And this year the friend ba this year ina so on sa to bio a enti mu sa na tibio. E ja den tini nya potre. Yen ko share minister. Yen ne yen hihye. Na yen hu ne ye beko ansa na ye be tina so a ye beto from aya to so. And no na yen so ye ti wona so na mai ti ono last no so ka ho. And the statement by it is something you took baby far from or how you say and some self would be prayer friends and be two on your catch and Tramusa. I'm also a poor mamma and until the statement by say they say you're not have a phone now. If you move with my woman tear money and I say, ye dear, ye perma transport center in the two baby are that political pima, there's a corner chicacra and into your corner chicacra. And also in Chese, you have very tempting, the best idea in trapping, or not the Yabia, the best idea. Eti Pauli Sabri, how many days, how many months? And I'm paying for the Amamusi. Ebia, what best share will be on now one address issues he said by Nadiasum Giveba. Nama Yachi Tumukran is what Cassia Dokuda. A year or Chinachi Wukudea. I in Yabia Nature say, Yanet 2 months. Okay, injina I don't know. Mon command back wakodi ni still 2 na mobile bet 2 man asa mobile twen na September increment ne ba modi ni nyina bom breko. Ya no be what percentage. Was it too so okay? Na mo candidate say na mo deserve. No what or no. The na drama for you won send the car. The baba bontil. Okay, Pauli. Yes, I will be bebre. Better was bebre and you may say uje mre de mai. Also the you the best friend. Yo, I have the best friend. Why? But I'm very dead to do. Martin Pauli. But that's a very me. Okay, bye bye. Okay, we say Pauli now what's it in Kano? Oh yeah, chairman, Dema Concerned Drivers Association. My Ghana, Moha, no, the Baba 2 girls in Koma, one in Pay Fuko Shiai, na Wodidi, na Wakasa inti. Many Waka say, Shenchi Abuanko, Wapaso Watum, 15%, or Hamu Chichemu, a year edionum. Yes. Dunum, yes. Dunum no. Many of us say the one chance and science pay for more up to Huda. Say one Sambra, not one you want my medin como. Now feed the woman biano
won chirechirem se wo so wotum a obema ho kwan na onwatum ni se wotum nso dia ene na enkwan kwapem September wo besen tufu anum bio nti na won twen na edu so a wo de aka bom na won atimi atum sene yese na efata pepepe abusia aha ya Okuma Radio 97.1 megahertz Okuma ndewuru ana wasugu so a utie no yebo na yen aka na se de tepepepe e de akire midin e de NK oberimpo me na medi dwumadi hu chiame nti akese pa mfa nkoma eye na obre wado dodo na afre no eye otafrija eye latte akona di chiame panyini e latte kubase ohene ba bibiara wo anwumrei NK oberimpo de hyekonkrom ichia oye pa afi na bafo labi abebio edum hene e latte kubase nyankopon enhyirama mbeyefo memprenda abusia yedan ye ho abasesi a mempanyefo enne mini won bedi djuma e wo studio ha no won abeka minsa. Hello, this is Frank Edu Asare, your anchor on the show Praise Zone on Okuma Radio 97.1. On the show, we serve you with carefully selected and Holy Spirit-ful songs to encourage, motivate, and set you in prayer. On Praise Zone, we have a segment for testimony at Dancy Diebre. Dengno Nyame Ayama, come and share with others. Also on the segment, we have kids Bible quizzes, kids memory verse recitals, kids key Bible readings. Remember, this program will be live on our Facebook and YouTube channel. You also have the chance to send in messages, to call into the program, and to request a song for a loved one. Why don't you join us to praise God together on every Sunday from 6 p.m. to 8 p.m. Yenshia na yentrontro nyame yenanase na oye na nadoi ewo hoda. Why ye bia mayenshia every Sunday from 6 to 8 p.m. See you there. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same by the power of Okuman Radio 97.1 FM. Ye doye for ye panesanti and ye be and tabemedia mo be biara and numekwa ro se. So pese ye bo nema dero edemawa ya ye krado bra. Na ye no enidra anasa wo yosofo na pese wo preachi ana safo na mo pese mo preachi a akwanya eda wo bibi na ato na pese ye bo hu dero edemawa akwanya eda ho bra. Anasa jingle hu sense productions na pese ye edemawa akwanya ewo ho. Ana wo ye show bi na pese ye be fa live ewo Okuma Radio so a akwanya da ho se ye edema o ne hia ne se obefreyen ewo 0202 993475 ana 0594 630059 ana 0246 246 875 Okuma Radio ana okriape mayano Who they want off the fire who? What to yem rade? It's a yem out to me. Oh man, you must Okuma ya brako be ye fefe. Ne nupe, mama ya kwabe. Ye bie ya pro nyama ya kwabe. Papa wo sikanso, ni meji hiao. Oko jesi chana wa braye mponyono. Amemu oboni esi konto bohini. Ye hu fi tempo aye se koko. Ona wo beka semno ya sha wo funu muma. Timemu fu na je pray. Dola bako, sidi timinto. Drop aye de. Gavantimito, ready for class, so we boys and the garden. Can you something among more? Quasi, they are who you bina, share my mama. Yeah. Okay, we say be a fay na do kasa frino atwa ahaya Okuma Radio 97.1 megahertz Okuma dewuru ni yeguso a yebobom e de kirel eye ewo kasa free so sabride empanyfo enne mini won bedi djuma no aba be kamensa ewo studio ha yenhye enkomo dinase nene empanyfo a mini won bedi nkomo eye Mr. Adai Asamoah Peter, executive member of Finso South Constituency and Osanya communication team member Dema NDC. Afe Mr. Oti Omari, a social commentator. Mr. Adai, memo akwaba deba Okuma Radio ne. Ya, eja. Na umbom tena nyimre. Nyame adom me hoye ba me botom nye. Obotom aye short kakra. Maisa na nado. Emma no position was all the same run butoma in Sehueso. Okwan sense ya ufi oba na e hot den. Offenso wave of change and the echoes of offenso. And then ye fenso nko Ghana nyina
obiara se nsesa yemra nti saa bɛde offensive wire ready a offensive are ready equipment of fire ready okay so are ready say you change now ka sa change ne betima abaso afi ya dia ma eligible me taka assembly say opesa o assess aban pa year and as I say aban in his first 2 years in power unim de ntia ansa na aban bia beba no last budget na aban da na widi ye no ene essence obo aban da na obefi aban aban ho fra aban no udi kan pesca to e ma sa aban no because the last budget read by the old government because kufa do be free sui the last budget be read no e be sa budget ni sika e di ahwe Ghana e mfie ba akwani mi no so ansa aban fo na oba no e ba be bibi e de bia sa opese wo access aban yi a and share in the first 1 year, the first 2 years. And not the be America say MP Ghana, you had the wrong choice to vote for the MPP. You had the wrong choice. And I think say Ghana for and ne you who say a wrong choice. Because I okay anto abam na me president na ke betwe history book mu say emre bi akokora bi a na ka obeboa Ghana ama Ghana akona nim no ya amana ama be na oba yi ye hu se akokora na twa zero Martin me da say mesan ba ho me so ti o mare obani na on pom ti dan nyumre erade adom eye vi aboko men no nyina nim se no man ne kofa boko de enye sa efize baby ayedin men Canada utie krom utie umpatem in fact utie abusuam woko krom kra wako akiri utie wu ahunamu ne eyew wontume na sania bia wo masuku sambi ekofa dokuna enkan yeto no 1 cedi enu nti wo ye hu demonstration ena yeto na 5 cedis obanyin sasa ne emeyi koso na yensan enya adwuma anye asatene result ewo ho e kire se 1.9 million people ewo Ghana ha eni adwuma ye youth enti hwe se awofo ede ne ba akosuku abon ne ho ka na wawie suku na otifie 7 years 5 years onya adwuma ye na there is no assurance simple say adwuma bi beba na waye ABB government is say we are creating jobs over 2.something million jobs opening em say sa figures na woman emri bs no ne awama oh you what do kan be ma 5 million vice president em say February ya obema 2.5 million ene asanga yan nti wo de yen na 2.5 million imposo how come say we still have 1.9 million people youth are one year adwumaye sa 2 million what am I for ana what dey akwache amanga yen won bo shi so fu busy won fan ye adwuma if it's 2 million na kra do so sing 1.9 no and what you know we am talking aban yi se wo ba so won ba be share covid won ba be share Ukraine Russia war sanya me nyina ka ho na ama amemu no ahokere abem kakra yo yate yeni kan fa covid se no na di kan bai yenkuto na covid ekere yen in fact before you record the yen first covid report no victim that was in March. Before then, na Fitch a back candidate will say young economy no, it is driving towards a collapse. And to COVID name boy young crown, na baby a nichire ni nyede daw. Young fan say COVID yaba abese ni mampa. Now so COVID, it was a blessing in disguise for Ghana. How? Openi Winim COVID relief funds are Oman Ghana yenai. Winim $6 billion.
woman Ghana muha $6 billion. Semeboa enei ahomatrofo internet yinti bribia edaho. Etiefu a wotie yen won fa won phone na won check nhwe. Se COVID relief funds ahi ana Ghana yenyan. $6 billion. Na won near $1 billion kra na yetumi ye. Fiti last year yenye sumu apra say finance minister and the NPP abangin one may account for $6 billion. Yenyan nema wodi ye. Open what says account number. Otomari yabri nintino yanyana na yense yankomo na na baby a odi afa. Me pesa mete bibi hu kakra. Okay, Marty. Yen ve yen zuye bi. Se mi wo shoe. Na kam se mi shoe na yefin. Na offer polish de bremia what to shoe for mama me. The same shoe. The same shoe. Intaba no nketi adwuma. E se mi shoe ayefin. No offer so polish so da bremia. Because obi o company na o de post akotale ho. Na nipa kona fa nipa adwuma 2000 na still o de post akotale ho no nipa kona nipa fa nipa ba akokora nka ho a still 2000 na nipa wo adwuma nim nti abanning create adwuma but rather what the post start tank of a company ho say one district one factory now and say a shoe fabric me ba adukum me nim say ba adukum ache but na mo come ka fa aka ho omo na a see factory no nipa wo adwuma nim no omo de post abetale ho no nipa na increase. These are things when we can check Ghana for, and the politics then did that the Nipano and the Aya. Mirase, yen say yen komo, dear Nasin and the West studio now heated no, and ya de get to Agra, was ya, and I eat to Hapa, Lena and commodity. I know ever had in year. Okay, so we shall say if you are Mr. Dai. City member of Parliament, the man North Tongue. Honorable Samuel Okujeto Ablakwa in Sebia to go before and sana a former finance minister Ken Ofori-Atta ABF office or signed ambulance deal be worth $34 million. I know new say more mine so signed and sana office so sign me uso mudeng. Asamba kwa mekane se Ghana ni bi ese se din dey ko Guinness Book of Record ma Honorable Okujeto Ablakwa. Why the savior for Ghana? In Ghana, our political history, idika no unyame a wosro ena ma Ghana nya independence. The otoso a obey savior eye Kwame Nkrumah. The Oma Fourth Republic ebe ye ye former president JJ Rawlings. Na Fourth Republic the Oma kata se eso enwadwuma ayehu Honorable Okujeto Ablakwa. And that man no you heard media odia me did say boa Ghana Ken Ofori-Atta am pe mekanasem because that man no obeye devil to Ghana's economy me ba cha ensem no bi wo ha je me kan say je dem ka say devil to our economy ni say that time na ye papa Ken Ofori-Atta nya meye finance minister no na efe company bia na Ghana ni bia na nsem wo bi esika wo ho ye fe ni data bank ani enim se eho de wo di sika ko ho a eho nsi ho no ye kama e dem se oh papa de we ma data bank ama bank ya ko nanim Ghana mpanifo nyina do musika to no se ye papa ye be finance minister dia Ghana ye wie because obey Ghana se data bank ba ni enim se what the Ghana ba be ni hu yie because nipa long bia abanji bia no on a financial consultant because one no data bank Ofori-Atta be connect dia or a high shareholder eti obwa Ghana ama Ghana kwaje bosia ye ko euro bond market na ya kwaje saa bosia no na onu advice yen obi no 10%. Enti wo hwe dwumadia obetimi da Ken Ofori-Atta pa year corruption. And but aben chini hodi no bibi omo fanan kokko te say e bia wakoye bibi e corrupt e bia eti se wo ka se Ken Ofori-Atta e corrupta eno no menti wase papa se oyini ofufu aba ama wasanko angusu a ye ne nko because fufu na ye wo no ye wie twa to chance mu de nko angusu a me nyina ye di
It can for yata a bema ujaru fuso a war. No wo we are among bedi dosu. Okay. Enti jumadia can for yata dino. And yes, I be a German who if you phone na all war. No wo we are you try to in chance will be a nidia. It a corruption yasese na yadwene ho se ye beye nia yeyi. Se wo hwe na anu ya ye papa indum ekochia John Dramani Mahama ope kazi ko hima utie ni kasa o kasa ye ekwan a efa so a ne bank ye generalize in nsam we nyina eche epa eye abusuakuo bi abo se omo pese omo nam so efa Ghana enkoso e di so mbotom enche bia na tinsa document bi nam abonten me hu se pani bia be deny ye se efe bi ajapade document. So ajapade document now, I'm telling you, for now, 88% of the document have been achieved. And all this now, nipa no bet media ni mwami pia ye finance minister. In the history of Ghana, ye current ye former current finance minister, onon kwa ne papa, ene you be my finance minister, oma party asogati omoda. And adeba ko ehunu say that time na papa finance minister no na ye president to take so ye his excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo no so papa prime minister. It means say dwumadie bi a ye nanam ye so mbe ya o mantimi anye it oma wo yen ye betoa so na ye de Ghana ahye mutum. But the make can say me da Pentecost for ase say o matimasi prison nyame nsha wo mo na mu prison no by 2025 ebe ye adwuma. Okay. Mr. say Mr. Oti Omare Samuel Okujeto Ablakwa a member of parliament de man North Tongue or say Ken Oforiata before on Seno if his deals to be or signing or ambulance be one a shady deal sir enya dia na bebo mine now nim nenso o sheda e sign sa deal so yi as a social commentator sa semi usum den Obrempong Eye asefemasem. Eye asefemasem in fact ene wutie kroma. Nia obi abisa ne se aden kra. Aden. E kamia ye se ambulance nankasa emfaso wom. If it's ena anu ya na owura atoforsen. NDC minority leader yes na ho ba asem ewo ambulance nsem bi hu in fact sansem no kra won kan we da so wasem di biai eno so procurement nsem se ya na ene ye ngasanya ambulance ho asem foforo Yeni kan emmo owura Samuel Okujeto Ablakwa na baso. Sania menua Mr. Dai kan. In fact, weje Ghana pa na ogusu ajeyen. Na yebeka asre se ni nua no ma wo parliament wo no. Ma wonya wadwuma na ma na nkoa. Se oyikura na oyikura ana ebeyi. Arempong Aya daily ye this scandalous deal. If you are looking for the right word to use Emma deal, yeah. In fact, we nyada. Enti enkwasi da beng na NDC ni NPP wonye yensa. NDC abeye intimensu menye biana. So what shall report na abana? Yeni kan femfi company na wo assign sa contract man. Da bang na company ibai. Eye Auto Ghana Service Company Limited. Was wondering. Eye company na buy in 2020. In fact, one corporation
happening in April 2020. Ambulance ya ye ka ho asem. Woni mra wo purchase. In fact, Omampanyina Kufuado or commissions our ambulance in January 2019. Enti sa wodwena ho a yen ato ambulance afi na afi yen abue company oreye ambulance no ho adwuma etne yentim de if you say sa 2020 ni mu company na efei ana waba in 2020 what's your one history 1 year adwuma bi ada enso in 2020 abangin esang ma company the servicing of sa ambulance enwo adwuma odema company from 2020 to 2023 enti me bisa me ho say and enya me nkwa Ghana fu nyina bisa den track record den adwuma na company ya abangin enya wo mu arehye say yemfa sa adwuma yi ma wo me ba talk to me say like eya ho metew yende sika no nkosi da ben yen say oman yi sika enkosi da ben she health ministry of health she complaints a yenya fi hospital so yenya MRI machine say yenya scan in fact wonya bed ayare for bed aso kokolebu wodaso da fam afi ba ku atwamu asa complain bai enka opahini biara say yenye ade hu baby wodaso gu fam say sabi enye nipampo enkofu ma me no mu in fact eyinum na etua taxes a ye de tua sampanyifo yika na say wo ba ben ma na won refi say wo be ye adwuma ma ye ngana say $34 million ambulance nankasa wokotoy no how akumsin honorable awakumsin asa den eka kire yensi omanga na si what the 40.8 million and a purchase ambulance 307 in 2022 in 2020 to 2023 company efe na wangaba ana mo assign servicing of these ambulances edema without any track record say ebia wanga ye adwuma bi ma ayeye pen ana wanga ye adwuma bi ma say in fact we ye oman asset ambulance eye Ghana man de na ye de to chacha ma try ma kwe acha 1 minute na si for mami ma try ma kwe enti say insusu bi ana po boni bi na achia enka wo jedi say yen panyimfu eye won adwuma won abui ana worefo obi abehwe so a wo behwehwe obi a onye adwuma no ho hweda so mehwe so wo beye na Ghana aye fuunti obi aye komunti wodi yen ne awope she complaints say go hospital ministry of she niam egu mo so ambulance ho ana modwene ambulance ni hu hiase nipa na mode ambulance ne besesa won na she sika dodo mode se mode CAC ambulance $34 million what it was spare parts in fact say what divide here na that means 307 ambulances no ebi abenya $133,000 $133,000 etumeto ambulance foforo enti ambulance na yeba be siesie sika na yedi siesie ntumeto ne foforo denti ne yese sika no wo okay Mr. Oti Mary Mesang about Unjembio
Yanko yen next topic in so. Nyakopon Yadoma, Sadai. This year, Afia ba yebeto no, ebesi memene da date ni besi memene da. 7th of December. Ebesi memene da fi Saturday for one okwa sorry memene da. What the nsemi aba wetu gwa. Wo se esi humeda na de nyade a wo beto wa ba na bi. Sa se musum den. Ansana me kosa asem pe me ya ntonga ka wo ambulance case no. Mango. The message is yemfa Ghana say yaba. And obi a what this 60 years be a cost will be no. More likely say by the next 50 years yen santona asasi so. Because what the 60 years are by the next 50 years no obey 110. Yeah. Na adeba akwa ehu a former finance minister any aben ya dangerous ne say enyema bebebe a omo ye no by the next 50 years Ghana besu. Because the tiene say busi omo body to ambulance busi omo bo edi area fa kwa bi say area sa busi na no sa busi omo boni na bebebe betu anwoka in the next 20 in the next 30 in the next 15 years na sa papa fo ya ene omo bo ya buru yi onwu ya na ogudem entiene Ghana dachi anam no nwen dachi ye na youth ye dachi no ye di kan aton ye dachi na no Matthias say omu bose yakọ aman bi de bose a chen ebi so atotwe ye bose no tua na konanim na odi obi ka na eso tua nne na o say na de menyanye moso miensa chi na maje a eno so ye to party on meaning say enchima eno mo boka ne guye ho eti ye wo sika bia menu mienu enya nu se ye benya du ho ai ba be Ghana sika ye dika ye de awie enu tan de bia meka se eye se youth no ye ne di 18 koso no ye so nye koto ba boom emajm because kronu aban ya boyi opese Dr. Bahomia ba no be kata soma no sanko fe mu hu mu sisie yi no o man be sa ko di Bahomia chi finance minister and won feel aban ni mo odaso owo post e wa aban ni and I'm telling you about Bahomia we near can for you at abesa babi Me da se ko yen to na SJ for kwa omo calling for say Saturday young me denti no I would say it's a nice call and it's a suggestion omo dia ba me montu but the message say say o hwe adwada kopem ye kwasi ada na emu da bia ye da obi so ye na nanom omosom abosom ibisum dwada ibisum benada ibisum fiada ibisum yawada isikwasi ada so abesusi enkofo bidiem the message o money say enye ye doing yes ya about 7 December about what the afibia no you turn on the 7th December of safinim and abato omo yiso omo me nyenwe Ghana ho omo me yenhwe se bra ye bre ene kwa target kra ma ene offertory bow so full mistake the force ho wan hwe amfimfi de bi anfa hwentum iti omo me yenwene saade ne ho na yempie enkoto aba do ayehomeda but amamuo enso Bible nyankopon akasa na di amamuo baaye iti amamuo Bible mu iti messe yana nanom se do any SDA aso impa na se me nko se SDA nko because Sunday church ne do the best one say for the love of nation a young man who don't omo me yempie nyen koto aba no boom emajm Ghana hiansesa Ghana hia factory reset okoto phone na phone no do be out me the name guso na virus aba phone no so a dey come am here for say ese reset your phone no Ghana hia reset and the only person obet me reset Ghana you be a experience drivers mate there onkoto car mo no enfa ko mate ni abra
drove any what car 4 years or Ghana oko pay adwuma yes work experience ye musa made do awadi adwuma na wo beye no empesa ne wadi bida meta se eba de ya ende o se mo na mo ba de ankoye de o se me mate eba de ta yi na said the minister in charge of those things. Minister of Communication Ministry will be your minister or as the who maintains upon a boss that said your friend saying data, you know, why are there as a minister? And you're the man vice president. Now say finance minister any jida a friend say PDS about the and yes say and the number car mate movie. But digitization come on will be see see the data center we see ho and about 2 years and I say it is so that it we die it is modu so that say gan ye koyanim and we be fa na de ko anim and no dey say mu amu o man ba ko no see dan see on credit but eba say bibia ba na ahwe agudi a NDF the message SDF for say yan hwe de ekoso o man mu hwe wasetenam ene enkofo didi koso me say producer ko didi code me say producer timi didi and pay we anwumre ontimi host ko me say didi and pay we anwumre e code ene adwane pa ye di Ghana kese e gari ni nsuo because gari de so what me ye hard nsuo no woni ye na bia utwim akonya je na ka twim na udia it me code no so because se me fan one pa e betu me akwa ma bedu 4 mepo akono na na so agufufu aka na ma eden o twa bia to madi ba don don ma time no na sa course ni Ghana o man ye bre it messe ezifo any ensorry aka omko asori memenda ne say do about what the next memenda you would say a part of o maso yin seye but o mining tea Ghana nti say between Ghana asa factory reset no John mamu na nia brew ye 24-hour economy kan waka ho asemo the big push say big push no say ezie foni na nso imra nyenke humom e humeda de ba sada no enem ya ni abilinti no ye na be so ba ko to aba e da ma JDM na mo gigie say si to ma JDM a enso no tight be kosro offer be kosro when was the last one you paint that so down okumra wo de hwe kupon ha the last one you paint that so down bi aso no tight ma e be nya pinti offer me be nya pinti it wey na chi no ye be say SDF no say do a follow on the Saturday abaye constitutional mandate abaye something like a status for the country inti yen consider na nam je hu donti and nam say pese benti no yen na yen kamom on the 7th December ne koto aba no boom ema JM Mr. Debidasi mesa ba hobi o Mr. Jomari Saturday I want walk sorry me that for afi abato ye koto no I see Saturday what's the one to aba no asem wo som den one suggestion what the aba na before that no ambulance na ho ase mami wi ade ba ko okay two of your name how Ghana for kakra two of your name ko abang NPP abang in fact ye nga hu amamu bone pen nanso abang we de ne de asoodeng santa yechi wo mu nipo wontie nipa nso say yen na mobile se mo be som yen mo nsan entie yen e kamia ye say wakofa house girl aba ofi say na wo ka no ye na house girl de wo men ye nya me pe na me ye pra no pause da bi me approach na enwumre sa na abangi ene Ghana man akoye nin hwe say ya share report na buy na auditor general report oye wo company ya what daily money says spare parts on ko tutu 34 million ya wonye na wonko di ni kwai
wɔyɛ servicing in 2020 to 2023 auditor general report by ɛwɔ saa servicing na wɔyɛ ne ho na enye saa report yi in fact MPB anya bi minister biara anya bi enti minim pefe say honorable finance minister ɛyɛ Ken Ofori-Atta ne nsa kan bi then minister of health Agyemang Manu ne nsa kan bi enti wɔn ehu so auditor general ɛkyerɛ sɛ company ya mo de saa daily babe money or inflate invoices ɛwɔ adwuma baako a modem ano ne ho obo man ne ka kyerɛ sɛ adi ɛyɛ 100 cedis a no wabɛka atro man ɛyɛ 200 cedis saa report yi wɔ ho enti wɔn ehu na se wɔn hu ya dani nti na kan ne ke yeni company automobile company biara ɛwɔ Ghana wɔbɛtuma yɛ sɛ adwuma yi company yi nso a yɛ ka ho asɛm nipa dodo wa ɛte company ni tipem ɛyɛ Nigeria fo na wo hwɛ wɔn background kra I mean ebinom yɛ ex-convict wo nhyɛ de hu wɔn specification related to adwuma a wɔde ahyɛ wɔn sɛ ni amesre Ghana funi enkrofo ya be yen bi pa na edumara ewo se yen so ye won biribi in fact o se ye ma wo hu se wo bai se wo besom yen sika tax ana ye ditu ya wonka okay ye ma wo hu mate everything Uremu wo SDA for nsem no so na afi ye nche admedins ma obanyin sa SDA for nsem yi Ghana won se no kware bi wo ho ne ye ka aya ye no kware no susu nipa na ye ka kire no ano ne one thing nti ama ye hypocrisy no aye bibie wo ho bi menka sentia SDA menka sentia nyamesomfo in fact mi yo Kristo ni pefe. But sayeshe abakosama in fact in the year 2008 yeto abadabing it was 7 December meboa nanso esi kwasida enti yete say press before we ka say esi kwasida enti yentu nheda one day we say eye won hyehyai edumemene da eye won homeda okay sana won hyehyai enti edumemene da waduan kora won nua woko sorry won aduane si ho fida na aba abem na won aba didi to ati ase enti memene da nankasa de eye won homeda eda ho fititititi na obi ani se edu memene da eye won woko memene da sorry sat SDA fo wonye hwe wonye adwuma bia wonye eni nti na wo se aba no won to bi no obanyin wo Bible wa Jerusalem you am Bible bi wa very good unim Mark chapter 2 okay verse 27 to 28 won e kan sem bi wo e fa Sabbath yi wo ye homedan me be say yen abusuafo SDA fo ene o manga na yenti kakra but you come material hwe emiri nti say ye kan a but men kire ne Yesu Kristo kafa homedan okay na ne why ntema hwe na wonam Mark chapter 2 verse 27 to 28 okay okomode asuafo no ana Yesu hye won say munim mompe eziban bi wa hamra na yendi efise wode ayefurupin na ehyen abin ana asuafo ni se ene ye homeda o wonim asema Yesu Kristo na yesom no nei ni atro sem no efa ne ho wonim ne okan ni ahomedan ye di homedan esani ne ntin wonim ne okan o se homedan ye boma nipa ya mo nipa ama homedan enti se ade wo ho a ebe ye mfa so de ama nipa e wo homedan a yenye saade abatuwi Bible ankasa se yen elect yen yimpanyin a wo bedi yen anim Bible ni me wo ho enye nei na governance e sha ase fiti yen nana no mere so enti se nei
abesi eda eye wowosum da senia esi fida bi nkremofo sacrifice ma omanga na nyina esi kwasi da bi presby ni Pentecost ne assemblies fo sacrifice ma ga na nyina no esi memene da SDF yen sacrifice na oman no bebia yegina no adeba kwa yehia sacrifice I was say yes sacrifice eniema bebri. In fact, what party ni NPP and NDC na enkoya, you need to sacrifice that love you have for them to do the right thing. I was say you vote one out. Vote one out. I sacrifice. In fact, the religious body our Ghana. One aye ding do. Nanka me expect say nka samri SDF anu enso wo ambulance nsem yim. Eda wado summum enuanom SDF ye pamochewo ye nyina ye Ghana fo edumra mo so mo sacrifice ma yen enti mo sacrifice ma yen medase ye face your breeding tino yan call Mr. Dai last year wo bue eye akosomo dam no ama wo hwe ya nkrofo a woti around nsu yiri ko won fi sese won ajapade won dan won niema bebre ama mpanyifo ye wo moa president ko ho ne ade me no ka say sabri nsu na san ye ma ye won su to berim a mpanyifo de won ne aba beto abontin se wo san be bie dam no won ga no wote ba bia no wote nsu no befa won san kwakwatena obi o a wo be bie dam no mepe ahemfo wo ho sabri me no ka say won kuma enyo sansem ya mpanyifo de aba beto se wo be san be bie dam no bio sa asemi ba cho usum den minya pani ade ba kwa esi yehu eye Ghana nko ana utuntu baby nya tre baby don renate there na renate ni ho anso be ka chem say e mame enye bibi o baby no e so sa problem no mame me ba mu studio ha me hu say container si a meaning say me yenwura ewia e say me de koto dustbin mu it say me enwura no to form na fa to dustbin mu a e ma me hu say me nyema me ye nsuyi. The question is me pay is here president ko didi ahemfo atem ewie ni asem no kwakan se o kai me pay issue e by president ko chia ahemfo to sense or refer mo se omonto aba ma no okay nti wa ba ho na kra wa ye wa ba ko aso wa ye mu favor but we fi say on the January no all year swallowing no ka che say obey president for all obey father for the nation obu omonimtia because yana namo de e institution ahini institution Ghana yen fani agro but okubu na namonimtia o mepe. But the question is aban no aka we nyina say ye bebie no e de na ye social intervention policy of the trauma community no is it that say ye see movie community ni na free ho na ebeye landa tambia ye pese ye bie ye ndama ensuo ne fa ho no ye be na fa ho ana na aban ne kura no adwen be ne wasa adwene say can we have any economic benefit for said dam ya tambia du be ye bie etogui because Ghana in the voter region muni all year farming say from June to December mun nua enkusi ewiye and part of Eastern sa enyo ensuo no efa ho say ye spirit dam na efa ho no abane dwen ho say ye be reservoirs bia se basa dam ne ye ma ye pia agum na yetimi ayusu e de yard foforo danse be twen say ye bia na asere nyama nya sa aboka na mfa so ansa amaso me tukwa ka ko Togo uko Togo on your way to University de Lomé on main university no ube hu say omuwo emaze maka gates akese na kasanya Ghana nsuo nam kumba basa no ono makonete omo gates nyaja ma datu no it unam kuro no mu a obeka say nsuo eheda aye but rather omo gates no makonete ma no na as machines so esote nsuo no it unam makonu kwa mu yefe. The question me busan say ye train asa biebiem ni asa tamsika ye peska ye campaign ti ye tweska ja fa nadmuso na da kwa campaign ana
ɛnam sɛ bɛkɔ voter jakɔ campaign ti yɛhwɛ me nso no bua fa hɔ nneɛma ɔmampanya bɛgyekye baomia afa nneɛma na sɛ ɔkɔyɛ mpapa ne yɛato aba ama nanaa ɛyɛ campaign strategy bi a ɔmo put up anaa ɛyɛ adeɛ a ɔmo pɛ sɛ ɔmo yɛ na saa areas no ɛtumi nkɔto aba bumbum ma JM anaa no we are in a political season and as I tell you the last village ne see no even okɔ VR ne ɔmo mpanimfoɔ no hɔ a mente me ho ase bi wom ebi hu ne sɛ ɛyɛ mafia work ebi hu ne sɛ yɛ mpɛ sɛ comfort ebesi area hɔ nti ɛsɛ yɛ ne sɛ yɛ mo nipa ho kyere no sɛ yɛ saa agenda ne deɛ a we are ready for them and I'm telling you so yɛ panyin na o VR na wa mo bi yɛ oduom dwuma hwɛ yie na wa hwɛ ya by next year oba answer some questions. The question is spillage any natural disaster a human disaster ade e heta dwen ho ne ye because ye ade e ba ko bi ye sada say be be at the 10th e be in the first e be in the second obi tena so me 3 minutes after some meeting no ne be ka say eni e ko bie the question me busan say e yankofo bi adwene ho say ye pese vice president ne ho e ya akono voter region and ye be say ye say mie biem ye biem a we die e be da pe ba bi kama mama kwotena na ko vice president ne able di delegation bi aso the delegation bi akọ no akọ bom ba bi ka oh vice president dream and yen to ba mana na say no agenda omonto o madream say who follow that time the first one you see here what they say you say most voters lose on my ID cards so o he ya ahemfo no e de tudwa say omon pekwem mom no mutimi ntwom di na omon my ID cards ari ladon enya ana say ye new ye bi me yetwe di wofro no numbers na fi me pay ba no hunahuna aban no etina aban no use strategy bi eja ABB Ghanaians are ready for change. By yes. all means, it was so won't be by all means, by all means, planning. No, there is one thing Ghana we don't understand. Everything boils down to leadership. Damn no, in first time I am many. And then last me be mansuni. And from Omampani in Nkrumah time, be put that time damn now no. Time be a ma be. Na edina na sara man page for no twam no ombota me se ye bia edina ye toto akwema ne ye nte disaster kese ye ne timisi ene man leadership bam no studio yi de radio yen de asi aka de ba betna so studio ni so aye radio yi so aye de so obi enu wanyu metna so ka radio so nye de edi for saa nipa no obi radio no ehun se minwe netna said Modi so a we ma program say na commenti how do betna so no and you feel leadership no it's not about nibie no but the issue is e dey na yedu kwam we say na no ka say bi mu that at the classroom from last year to now e bi that classroom school bi ha mu ntimi nkom because of this condition e bi that tent till the question is your plan is saying I don't believe in giving people fish but teach me how to fish. Mr. Dai. First your man, me patch up. Mr. I hope you're ready into. Mr. Otio Mare, mepe I am for why very disturbed about yeah dam spillage here. What person was NBA? I walk so much dam. Nibi. So I say patch up something. Abraham Eddie say we are disturbed. In fact, what I won't kwang nyina say we are disturbed. If he say, Senya na menu apenye kasa wa hei. Eye adia esi peng. Damu iwosi mfia hini. Afibia eye ma wobue. Se anyama they are fine, but eye ma e wo se wobue. Nanso yente e ho mpanyinsem da. Se etuma cause havoc ya. Last year in particular, yeti yibi. And show. Last year in September, ana wobu dam. A displacee nipa about 35, you have 36,000 in that enclave. 36,000.
fiti saa mmere no bɛpem ne nipa ni bi awo aka ho numbers na akɔsoro wɔn ewu no wɔn nɔɔso saa but wɔn awo de nti afi bia nipa ni bi ɛbɛkɔ so now fiti last year de na esi no in fact sɛ ɛnyɛ individual efforts and the private institutions na yɛbɛka yɛrin gyaw yɛn ɔsomfo okugyeto abla akwa bio ne initiative o take to at least harness some comfort and relief to the affected victims when them say nka ebesi na abange nkɔhwɛ wɔn ye on compensate obi aye ana wate okomanderu abanyi wate sa abanga kɔma obi a ebi a na efu sɛ wakɔma na 5,000 impo so the compensate no wate ebi a wate na mente ye ensi ye enti ama ahemfo no won koma betu ni afi atwa mu bɛyɛ ekura mu mɛhwɛ ho asɛm nkan ye na ni afi de bɛka ho a ye bɛ ne den hwɛ ade wei ɛnyɛ natural disaster wei ɛnyɛ natural disaster ye bɛka sɛ ye wɔ hɔ na earthquake bi asi na asɛ ibiribi so yam plan for since time memorial yenim sɛ dam yi ɛyɛ mai wɔ sɛ yebue baby a dam yi wɔn so nipa te wɔ enti fiti nkroma mre so obesi dam yi ɔmanpanyin bi a metena so a aban bi a maya NPP NDC wɔn na wɔn dominate for long aso enka opanyin bi a adwen sɛ ye engineers wɔ hɔ yɛn na wɔn kasa what is the best way ɛyɛ bi a yɛn kɔpɛ bia foforo yɛn move nipa nyina nkɔtena hɔ yɛn fund wɔn fan hyɛ abrabɔ ase wɔ hɔ anase yɛn yɛ biribi mfa dam yi ho a sɛ efe yɛ bui a ɛrensɛe nneɛma ɛwɔ ha Mr. Dai kasa ɔbɔ reservoirs din and it is a fact yɛbɛtumi asi reservoirs a yɛde bɛ store sansu yi yɛbui a enkogum ne yɛapɛ purpose bi ɛde ama sansu yi sɛ ɛnyɛ nsu na yɛde generate power wɔ hɔ mmiri bi atwam nsu no tumi hwɛ wei ma yɛsoma asɔfo sɛ wɔnkɔ bɔ mpae na yɛnya nsu enti yɛn de yɛnwene nkɔ yɛnim da asɔman sɛ daakye bi nsu yi bɛtumi asan awe obi mu ɛwe wa yɛn san so asɔfo nkɔ hɔ afi bi yɛn tu nsu ni hu a ɛso mmanfa so bi a emre du sɛ NPP ne NDC wo jai amanyos wo nyai party sem yɛn form man si anim for once in our life for once in governance yɛn no ɔmanpanyin bi ana aban bi a bɛba so bɛka sɛ in fact afi de maama mu de me de ɔman yi na resi manim yɛn akwan yɛn health care yɛn school sem yɛn yi na yɛn hwɛ baby a within that 4 years Ghana betuma kodu your resources no na mum aka adwene a yɛde be utilize resources empanyimfu no nkoma betu because aban be say won neman on me compensate won fu won abokade aye ebinum kra ko je loan ana wode be to enuban na wode duaduai nso ne say ni nyina oman pan in fact esi na vice president nkonwanko oso atwe oman pan oman pan nso ba yo kodu ho o se ne me kire mo se noko eyegin monto aba mame enti mo kura se nsu fam eyiri mu na mo bewu mpa I mean den ti na ye masem ara na mo nkosu mfre won aya moto ma won and sa ethnocentric politics na ye ka ho asem. These are the result of it, the consequences. Say ye ethnicism say ya tim baby ana sa de isi a nkobekọ ko gina ho akasa asem nanso ehimu yenfu yenuanom ahigbefu wonya ahigbe ninti wonye chese
And the arrogance of this government, the negligence of Ghana parties are so. Too bad. Too bad. Now oyi betina so a NDC yes enti NDC nso ba NPP nso yes enti acquire scorecard. Into a man nkasa de da baabi o one party ne ho na wodwene. Hwe Abraham ma menka bibi nkyerɛ. Na Ghana fu nyina wotie yen ene. Wontie. Se baabi a yɛdu no. Obi ani atewo. Obi ani atewo. Obiara ani aba ne ho so. Na se nipa ani ba ne ho so a nyansa na edi achi. Enti sɛ yɛ mpanyimfo yi sɛ wɔn afa yɛn sɛbe agyimefo acha yɛ resua nyansa reba. For the first time in my life, me ba Ghana. Me be ye Ghana ni. Afi pe na ma realize say ye beto aba genuinely. Obi nkoto aba because ne party nti. Oto aba because ohwe se ne anema ko nti. Afi pe ana me hu say sa besi. And I am so glad. If you say afi so, ensakrai betu maba. Youth nani a wayan kasa. Won to me inform ene anwa enkodada won bi. Wo be je di. E wo se wo tuti a wo betu atia wo. If you say woni mamemu. Wo se bo bebre yesha abanga wo su ya. One district, one say 1 million to one constituency. Unim ni abedang say mum. Abedang 1 week, one scandal. Say week bia enyamo hu nsem bi wo ha won aye. Say won adan asemofra bi a asoden fo mofra. Nti da bia wa ya de foforo. Ugwa won kra wo bekwakoye. Se okwase ni tiwa egori yeden. Egu. Mr. Chama, your first hot mammy, kwase ni tiwa egori egu. Ewusia ebraso sorry yere numbers a yere di juma ba tugwa. Afei wo fie utie ba bibia wo wati nkomo a akoso ne nyina wo fidua yi mo. Akwanya da ho ma. Se won so betuma frɛ di aba kasa free so na afei adwenkyerɛ bi ewo utimi no watimi ene yen ache. Obetimi so adwone ye live e Facebook at Okuma Radio 97.1. Na afei wo comment bia wo won watimi de ato ho na yen agebre akenkan de ama. Number say di adwuma nne 0551 667 755 0551 667 755 and 0270 191 971 0270 191 971 and 0551 667 755. We shall say more than now fair. You be J ye wadwenkyerɛ na afei yɛtumi ɛde aboa ɛyɛ dwumadi no. First caller Abaline is here and Nkasa says hello, good evening. Yeah, good evening. The bacho did it na akasa fi. Small as a mega traffic for Dumasi. The bacho ding ni bio. Small London. Small London chewaje ni enko e okro Dumasi. Yo, me de me pese enya ye ba juba kom. Na ye mbo government dia wo so. Ayesa, the people are enim. Okay, small and the yada say what do I do? 0551 667 755 0551 667 755 and 0270 191 971 0270 191 971. Tibe treaty young last topic, you know, but call bia so ba ye be boy urem na fe yen eje a tie phone so agent 0551 667 755 0551 667 755 and 0270 191 971 0270 191 971. Mr. Dai, some member also a Concerned Drivers Association. Why is what a 15% increment better a transport first and so okay caller Diaba yam picking and afi yam call. Hello, good evening. Evening, Yada. The batch of dinner and Akasafi. Maybe I sent to the crop. A Santo crop on Chawagan Yanko. Mammy. The patrol and this MP when you know what mammy about. What papa say about.
Maybe I feel my coming some million to about more beer. It's also more beer when you're not many of the same thing. As I told us, that's it. Hello, good evening. Me bacha udini de na kasa fi. Okay, chira wa dwene enko. Me da se. 0551-667-755 0551-667-755 and 0270-191-971. Okay, hello, good evening. Good evening. Me bacha odidi de na kasa fi. Wa frame of phobia me kasa fi ekropon. Me bacha chira wa dwene enko. Yo, yeah that's. Yo. And ye anu man dis free a wo hoi o tu futu magu ye nani. Sa na won so wote. Won so wo ba abeba konsa na nti wonya ntuatu anu wo me anwene ho me da ase. Me so me da ase pa mo me so me da ase. 0551-667-755 0551-667-755 and 0270-191-971. Okay. Hello, good evening. Good evening, sir. Me bacha odini de na kasa fi. Bacha very Paddy man. Paddy man kasa fi bacha. Me kasa fi check with you. Okay, chira wa dwene enko. I'm total political, you know. We share NDC and NPP Nankasana. I say a near the Wungina. Now a newly formed party. I mean, I'm a bit in Abuagana. Okay. Okay, Miss Midasipane Wagen and okay, 0551-667-755. Okay, last caller, please. Hello, good evening. Good evening. Aha. Bacho did it na kasa fi. Bacho mi obaya. Obaya kasa fi bacho. Because it's a brew. A brew chewa juni enko obaya. There's a man that say, "Oh my no, ni aya na aye. Obi e ni wa obetumi aya ni ye. NDC o, NPP o, wonyira wo ye pe." Obaya me da se bebre. Kirene Obaya me da se bebre pa ne wo kan nyina ye nga ti ni ye pa. Abuja baby a ye mre na du ni de. Me ba cho 1 minute. Far up na ye nso jumadi iso. Ye tie ye nwom mo kasa ya mo se NDC ne MPP na ade baako baako aban mu na mo ki 250 pesos baako ba ye mo ki 20 cedis etie nyina ma ye baako milk ben na 20 cedis oh na na de mo ko to say oh I did milk o to I did milk say and to I did I think 8 cedis 50 pesos 8 cedis 50 pesos na to bi to say o to no obi to 250 pesos na to na 8 cedis kwa nyepe enti enta afọ kwa your penny ne kakra na MPP aban de apro MPP aban de asai ye kasa omampani kofo nye be na ye hu se MPP na nkasa no afi ne hu wo mo hu party nim na se driver be na anye ya na ne meet no de man be ma no e je fama driver ni papa preko na o maga na ga na nko nim mese Akuapem North mese okay constituency se momien ka ye hu mom especially NDC mano metin waka no emwa yenka ye hu mom na inshallah 7 December victory will be ours. Mr. Adai Asamoah Peter, executive member of Fenso South Constituency, communication team member the NDC na hotel nka sesiano. Mr. Otio Mare me pacho wrap it up na yenso ejumedi ni so. Orempong na meka fa ye nuanoma driver for won twa won atwa ansan no ho em say wo frɛ won pɛn na ba ko no kai say September obeto so biu eyefuo no na eyi nyina kyerɛ Ghana fo bebi a yen ani kyerɛ aban obefa afuo 14 cedis edi akodu 68 cedis de moma yemfa na ho adwene na yeba ne Akuapem a mepese me advocate me Akuapem fo kakra hwɛ munyai party sem Akuapem fo munyai party sem especially Akuapem North NPP na atena so wa ha pa
dan pa ne ade mo betum de mo nsa esimo bu aka se eyi na MPP ba won aya amam nso mo da so to aba mo eyi nyina ka ethnocentric politics ho the consequence wonim say yen dan a mo beto ama mo nti wo ba bedi nanso won ye hwe mam wo ba bi a mo beto ama wo mama wo hu safi mo so yen nyansa mirase oti omare social commentator enne penfo abien ana me ni won di juma ewo okoman Dauru so abusia sabri aha na brebe makwan na ye de enne juma di ni nyina okoman Dauru juma di nyina aba no awie Mr. Kwaku Boache ne you try to short friend KBB original AME executive producer Afinana Kwame Imperi the finest AME programs manager production team our shisha jumadi mame K Brown afi McFadden Okuman Broni Zigby wa MCR and the entire production team our bomb echidom mami team di jumadi ebro miaka sa mi di jumadi which am ebusia meeting at the enke obrimpo nyankopon yad mo chena me ne obesan hia wo bra bo no nsia kopim se na wo twebebo ewo kasa free so na yen atimi asom ewo kwampa so sesi ade makramo Ayiko. Me mamu nyina ayiko. Me maka